Ntuku inka yake nyuma ya antu ba Irindi kuthithia maandamano nuntu bwa ndamu na yegwa kwa ndieje ya Mitunguu South Imenti na ndi mujumbe wa South Imenti Daktari Shadrack Mwiti bakwatanira na MCA wa Mitunguu Evans Mawira ni baumirite na kwariria rwari ruru. Na number 1 jari manto ja dam area a proposed kwa kithino river na area antu betu bethirite bena biuria bibingi sana aswa baraba kwa affectwa na area the proposed dam bati gwakwa especially area yetu ya Irindi na mbuge imithirite tukiaranaire na antu baingi sana na itwathithite muchemanio in 2018 on the same na mantu jaijo nkujite ku brief our MP nonto bwa kiriro gia antu betu aswa muno number 1 na aria bakuoga ruji ruru ka damu ijite gwakwa itithire gitethia antu betu ba South Imenti kana the lower zone ya South Imenti ira kwa purposefully itithia antu betu batharaka antu betu tekabena thina search ya dam kumba kwethire gyakwa but issues ichi yao no mwanka to take up na tiumbe kwaririrwa na jaturia tongeria tukamate murigo juju antu nikenda antu betu kinya gwatuika baga affectwa gutuika inya ba affectwa bakethira bakireceive compensation na inya gwatuika bakethira bakithamithwa bathamithwe baikwe guntu kwi productive o janara bari kana kwi more productive tukurikania turi amwe na antu ba Mitunguu na antu ba South Imenti ngugi yetu ikubari present na wende MP ya South Imenti ini presentete antu ba South Imenti dene ya parliament na utukathithia uria kumbikika tuone antu betu ba South Imenti baukara bwega na tuga tusoke to the ground tukarenthi uru nabo amwe na administration tubathikire turis issues and dam na nde atongeria baba ni baugite bakathingata ndamu ije na ingi nyingi cieri cigakwa nteere ije na kinya miunda ya muingi MP wetu agumbira na kuthingatira mantu ja kinya ja damu ingira cia bangiride ya South Imenti ira cigatethia antu betu bagaiti mono cia thingithu kwari na 2 dams ira cia propose so kinya tu pursue issue ya kithino dam kinya ejenge ma MP akumbashwa kethira ge pursue nikenda gutuika kinya watuika ruji rwa kithino ruti gutethia antu ba the lower zone na ruro rwa thingithu rukethia rugisavu antu ba Mitunguu na the lower zone ya Bogeta East na ndamu ire ijere cia thingithu na cio tuone yukundia ruji antu ba gaiti tukwariria issue ya miunda ya mwingi ya Mitunguu na MP akumbashwa of support na ngeta kuthithia document ira nkamu presentera ya miunda yetu yonthe na issues nikenda na ombo tutethereria kiri Ministry of Lands Nairobi nontu no Nairobi na no kumenya no bisi unene cia mawaziri na ni at the county level I do my level best to make sure miunda yeje yonthe ya Mitunguu ira ina issues eguchoka kiri mwingi nontu tekwenda the public bomba ku lose resources ciao kana ithaka biao nontu biro for use by the current generation na the future generation that is to come manto ya public land ote inchikinye mwetu kanenkaniriria kana turekeria itanjarene ciantu nyuntu institutions cijete nyingi na very soon tukasota uti manto jau kenda miunda yumba gukana na antu. Nkiripotera Meru TV kuma South Imenti mbita Jeff Wagituma.